Laguna Cena. Haya. Liang Xing So. Yang Xiao Xing Xiu ha. Tak tahu kian apa nih kak? Nyoba suara nyanyi Cina itu tuh tahu kira. Yen yen mi lenga lele. Yen yen ma leng ma teleng. Soro mancing beruncing mentar kabreng. Eta bong enceng. Soro mata genteng. Ayong maklong manjelong. Ayong maklong makilong. Hasyong. Soro mele Hong Kong entar kapar telon. Tojo aja rukong ngakan kolo palontong ling ling nalbe katabing di mapapolong ing ngawiraan ling ling nangis agingging soro joping maka kodin entar kapring nabeng kucing nabu agelinding yang se bak nawaria kia yong soro entar melelon dong entar kapar telon ling ling he nunja apa lah yo jurus mabuk ling ling nangis agingging soro jeping entar kajeding temu dingin-ding berkata berinding yoyong maklong manjelong ayong malong makelong soro melelon dong entar kapar telon cerit-cerit tak langkong senenge budi sengak ki sengak ningko aja luar apa ayah anak ambulo cong ala kuah gelu ngereng masyarakat situ Bondo Probolinggo Bondowoso umum ma Indonesia mangken kudu asokor
Ana pama esora sokor ben kaula atas kebijakan pemerintah mangken si biasa anak tomang gas. Itu umi gas. Kakak beta kasihan di gas ambula tak andi. Mula tandi gas itu umi pun pemerintah. Si andi pun si tandi pada itu umi. Si kota pun si desa pada itu umi. Insya Allah bulan lemak nih bodo pendataan pole. Deki RT nih masuk. Si tak andi nih tulia daftar ki mulai lakuna. Keng benih oleh bantuan, cabur kacora tangis. Iya, mun bodo pendataan na cucong ngakapi. Keng perak nikah saran dari pemerintah Kabupaten Situbondo untuk orang tak oneng nganu kompor gas nikah bodo bocaan telepon bau tuli buru kerwalet tu'o. Kita bareng bini nakaula letuk ke lu buru abauan kan nikah. Hanya anak juga main ngak dek komantan ayo bodo boleh komantan laki ben komantan bini asabok mangkin nikah peret kalako umpamana si laki tak alako dina cek roaro juga ring lalaki cok ni binian ongku naring bebini ni kenapa ki cak nani sera abo engki mulai tualen ke bini naoring siratin kau lo bini kicak naoring ki abo kalan burung kau lo celeng wilan engki mangkin demus pakon anu pun celeng dari lahir korwa tina teka pun celeng ni kenapa ki ongku naring bini soleha bentak soleha temun dila tedung cak na guru kau lah cong mun terutau ka bini se soleha dila tedung se bini ben lampun bate arwa mun keluar cahya se bini soleha coba ongku bereng kau lah malam pertama cit lampu bate dek siah mak taduk terak-terak nah Aisyah kecokik marin bodoh gilap aduh soleha mun ngak ria selor ben kaula selor sinya mana enor cahya ni ka keluar dari ka emak dileyo di lampu pian keluar dari kalubungan cak na kaula si agilap mi bedok joil cara tabak sambil jaga sedih saya ya pemanain berak bener TV berak nik bini kau lah ongku na mendeng dakik bendeng bini tak atau karan ten salamat artena rezeki nanya keluar ko tempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika orang tepak mapan nika ngalarbat bibir. Para tokoh masyarakat yang bagus. Saya hormati. Sip. Tokoh agama yang saya cintai. Sip. Tokoh masyarakat yang saya hormati. Sip. Masih banyak tokoh yang belum kami sebut. Tokoh apaan? Tokoh sepatu. Tokoh buku. Jadi apa nih tokoh jadi toko? Maaf, inilah calon neraka. Main ngak engkok ya. Jadi apa nih tokoh mana? Para hadirin yang saya hormati, sip. Para lingkungan yang saya cintai, sip. Para bola, para hadirin dia orang, mun para bola dia sabulan dah belum polo. Tapi bentai apa kata pesan Rasul? Hairun nasi ampauhum linas. Bekerjalah kamu kata hadis, tapi cari pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain, bagi agama dan bagi bangsa yang kita cintai. Mak pinter bon kek. Bang bi mak mbak pinter nang kok. Bentar ke mak marah. Iya. Tin entar ke mak emak. Lakum dinukum, soal kamu aku. Berarti orang ngabakna berpendidikan.
Sekarang kalau jadi seniman tanpa pendidikan, bagaikan orang makan jangannya kurang garam, sayang. Taka alawak kudu ndik kia pendidikan kan ya. Maksudnya, mak tanya kan kok ban. Ya malah tahu apa bacaan boen. Bang kok nerosaki saya bok nah. Nyari ya, namanya pelawak harus berpendidikan. Dari cara bokna berbicara, bokna orang pondok. Alhamdulillah. Pernah mondok? Insyaallah. Ya alhamdulillah tak rangkok-rangkok mondok. Iyalah masa Allah. Rakira berempat tahun. Insyaallah ta'ala. Pasabolo wah. Pondokane. Alhamdulillah. Saking dari abid dengkok teron dia ilmu saya bermanfaat ya insyaallah ta'ala. Iya mak ta'ala monono. Artinya bukan pernah monduk. Iya. Leolena monduk apaan? Ada bang? Leolena monduk banyak. Siapa lagi ae 66 kelampin bu nyai pak empat oleh kodung 16. Dari yang ngecok. Jarang bukan salah saya tanya. Kalau mondok dalam salah satu pesantren jangan tanya oleh-oleh, tapi tanya ilmu yang bermanfaat yang kita berikan pada orang lain. Ketiti ya? Enggak rabaan ki buru tatemu mak ngajerbot sekali. Tak latin dia, dia punya tidak latin jangan nukul. Allah. Ya, Sengat. Sandal. Maaf, sandal ngaltu. Mak demak pendekar ya mena sakone. Mak apa antah sepatu sing ngaltok. Wah, cari ngari tambikar benih pendekar. Tapi kan lain, mun pendekar kan tahu mun silat apa ya? Hari apa ya? Jurus apa? Jurus benih. Apa? Yang akhirnya tahu. Bek nangenyik bek na. Ada apa? Situ bondor ya. Kendengan pendekar. Ya, hai. Apa ya? Apa aja? Apa? Apa aja deh? Esang gua apa mbak na? Ada apa? Apa aja? Bari ya marot nyiur dia. Oh bodoh. Sekala mun jadi akan cimai bodoh mun cimande. Jadi silat benar jurus. Apa? Orang ngakhiri ngajom. Sambil mantar kalat silat buan. Duba, nggak saya mencak ke ada. Tapi kan orang berpendidikan apapun harus bisa. Katanya jangan lihat cukur, undur makola wala tandur mangkola. Jangan lihat cukurnya, tapi lihat apa yang muncul dari mulut cukur selama itu mendidik. Kita ambil tak ada salahnya kan. Sip. Jadi yang kau ingat boleh kai kia. Kulna ya narukuni wal jak tukaran wal jak kargingan. Hadis nyaman muktakul ya yurukuni jak tukaran jak kargingan. Ancor buk lembuk ngakan kocor tak milu bimbuk. Aduh. Hari apa? Pak Guntar kambu embuk ban. Teki galo. Iya, engko endi ngari yakin tak lancung yo. Pandek nana gemek. Sia. Geger telore namunyi. Di mae sabok. Mae sabok ning Roma. Keng tak cocong ngaria tang di yo. Mun orang injom mangkok. Lah pain jom ra tang di jaben ngamuk nginep nu tatang gedu malam. Engkok wa anak empuan nyanyi meletip tadek mik kang injom mah kudu. Injom tang mik kita nyanyikan anak-anak mbok semaut. Arya di Handayani tak nyaman kok nginjom jo. Nginjom kebengkok di kone. Iya dine kone anang kok. Bari geger yang ku Jumatan namunyi. Berem aja nah. Bang. Tuh. Alhamdulillah kalau berbicara tentang pendidikan pen. Mun iya beseki cara berbicara nah area berpendidikan. Ya alhamdulillah. Tapi tak nentoki ya jo. Mun bisa. Mun kita tes. Oh, silakan. Di era keterbukaan ini bebas bagikan sepur lari dengan kencangnya. Silakan tapi harus dalam rel yang disepakati itu tadi. Namun tak bisa jawab todus. Probolinggo pentar kasih tu benda mata kertak lupa. Silakan kiong. Demak awak nah. Badak yang mengkes kalam. Engkau terus tahu wah. Sabadana
Se odik ning edunya se paling aguna ya apa? Se paling aguna ka manusia. Ka manusia. Keben maksudnya? Iya. Se paling aguna ka manusia ya nyaruan. Mak bisa nyaruan. Nyaruan nih kene munyin wong keneng naya tas genteng. Iya. Pasti keluar matu sebab matun bisa diasumsi oleh manusia bisa memberikan sehat dalam tubuh. Kering ora nginum madu. Baras. Sakit tabuk nginum madu. Baras telu arekna tetangga sakit tabuk bi nyelo gigi kening komplikasi nginum madu mogu lagu nginum lemah lembengkah. Wak nabi penyakit pahinum najeri anoro aturan resep. Makana reng sakit tabuk inumi madu. Baras. Reng sakit cetak inumi madu. Locot cetak kan. Apa hubungnya cetak bi madu? Kedur. Kedur bisa menyembuhkan segala penyakit. Raja Otang nginum madu. Saya saja sarah. Ada hubung Nabi Otang pen. Perbuatan pribadi penyembuh bi madu. Nyaman reng ngetes. Arapa satia nyaruan mak bisa keluar madu. Kom. Mak tanya bi bagian ban ke ban jari meluk loh. Bah. Kan bangkan nyaruan keluar madu. Iya. Kan keluar madu polan bede sengaan. Oh. Bede sengaan. Bede sengaan. Iya. Mak bau ban be. Bah, nasi bau. Tes. Oh iya tangan di. Dadi nyaruan dia akan keluar madu Polan polana. bede sengaan. Kebon-kebon si andi sengak. Bila kadung nyengak cekak. Bila nyengak ke bini ena pada nyarok enai sengak aki cekak bisa keluar matu. Muntangan di sengak aki ada saya yang gue lakun. Ada apa? Setang sengak benisaan manis mani nyengak gua. Keluar sebenang kok nyengak yokom kok kening 2 pasal 287. Dina bon 15 tahun roa. Iya. Satia roa kala jengking roa. Kenapa? Andi sengak mak tak keluar matu. Kala roa. Kalan di sengak mak tandi matu. Iya. Kan minangkan kala jengking ro endi sengak tandi matu. Iya. Polan bede kampen. Bede kampen. Nyamanan nerok ria biorkes. Iya. Orang tabun kakak ngabok nu ayo deyeun. Ya. Aduh. Dadi kala jengking roa tak keluar matu andi sengak polana andi kampe. Satia bolet. Ditanya aki kareng Probolinggo keluar ke Bali. Boletang roa. Andi kampe mata andi sengak marah. Mak apa kena pertanyaan je. Nyaman reng nyoba wana. Kan apa mak beletang kan. Dina bona Kan ya cenderataya, cenderakaya. Iya mbak enteretan ada dengkap biwa, bi kang kakang ada deng tau lah. Jenu ake kita. Iya kan bangal noko lengko. Ki buru jadi MC. Seguntong. Kan minangkan guntong jere. Bah. Si boletang gelu, mak kampe tapi tak sengak. Kan beletang rua bede kampe entade sengaan. Iya. Polan bede totok kah? Iya. Bode totok. Bede totok kah? Dadi orang-orang si bode kebon-kebon si bode totok kah? Tak mungkin nendi sengak. Aro ilmu hewan, mun tak tahu ilmu hewan, penelitian ilmu hewan. Satia, nyai nabok na mak kare totok kah mak taduk kampe na? Mak tang nyai napa kasih tu bondo ben. Banyak mana ring atanya kur. Kantang atuh mak nyai ben. Boya borom, muntah anu kok situ bondo menang. Cek nyaman kok bisa ya. Mau nyindin mbak nyamang tang di gua. Anu jadi oleh sembeng. Kan minangkan tang nyai. Aduh mak nyai ya. Boya jo. Tang nyai rua bede tot. Aduh ki totok boleh ben. Boya nyaman ring. Jangan mulai ya nyai. Kan minangkan tangnya. Aduh. Aruat bede totok kata keluar. Aduh ki matu boleh. Mak kena tang nyai ben.
Buya tak tahu boleh dia. Kantang Nyai ruat beda totok kata keluar matu. Pola nih sep jain beken. Bentar kajai-jai. Bentar kajai-jai. Bentar kajai-jai. Pada tang Nyai mak korai biben. Oh iya Pak, pok ya. Iya bilang Kak Nyai jawab aku tuh jai kan pada dia. Ya dak Manado. Tak lebur je dapat aja. Mana ya? Sebab ke acaraan bodoh, kentrung, are kan dikolaborasi antara siapa lah? Atau ngasih kikin ngalto beri roh. Siapa? Apa? Martono. Arwah Martono. Anu siapa? Ya Allah, kikin ngalto itu cocok ajom. Ya, Bok, nada ki perkara ki. Jadi ya, bin Sabin datang. Menibin Sabin. Apa? Orang mun datai seporabi malaikat yang ariah. Ya Allah, cepat bunuh saja ya Allah. Wah. Sambi sandal lai teng-teng. Assalamualaikum. Ari ya bodoh masih aja apa? Cok panyeloka salam semak kakari mengkatibing ni. Ya dah iya jawabna. Entek kan lo. Waalaikumsalam. Cih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kene kandin kaula. Duh kaula jawaban apa? Mpian mak mukol-mukol. Latene ngak ria. Meremah. Nang sekejap oleh setengah jam teguk colok kormen beri sepatu ya. Mak ben sarum ben pian. Ada apa? Bah, Mpian kan tak kenal bi kaula. Bangki maaf dek. Sak bulun kaula kenalan anu kalam. Mak ngucak adik bon. Bah, tado gigina. Beni adik jeria. Meremah. Mari tepur ke lapak kali. Ngucak ya adik. Napa? Adik. Tak ndik kiki. Engki, tak nari ngoreng. Engki ani kaki turnih ke Malaysia. Oh, Insya Allah. Nih. meremah. Ngucak insya Allah tak kerlem. Pak beremah guru ampian guru. Buang. Ah, eman. Bakau. Pak. Eman kia. Udah karen apa ki? Anu kibada. Nan. Bibada. Sedak. Eman kibada. Wah. Anu, Kang, maaf Mak kalau ngucak kakak. ngucak siapa? Boyot. Tak tua. Hari lah mahrib para competak. Cuk sing are. Maaf kau layot. Cenua kau lay bilang ada imban empian. Bok nagoro nagor. Ba nampu belai pen. Tore menata roka. Tore. Caki teke. Wah. Memulai gelo atas. Orangnya atareka. Ate naraja nga jaga carok. Cek ngak bolong. Masak bolong cok bukul. Sandal kepek mulai beori. Ma orang yang kotak bolong. Curug. Rengik kurakiti. Mak bisa darah berdemam. Bah. Kanero demam berdarah. Pemangkin yoban apapun. Benih yo bampian sing ngobo. Astagfirullahaladzim. Omong astagfirullah, astagfirullah. Ada iya ya. Gitong. Cuh. Boy sih. Minta apa leh? Oh, kikin ceplak diri ya. Boleh kamu nih coplak locot. Oh, apa biton bi ceplak no? Apa? No. Mun coplak. Mun coplak keker. Mun locot. Kening keludu. Iya Pak. Tak Latin kok. Ano?
Ladin lah lang utak kakang na yo. Atuh rasanya man narala cek kun jadi ingan pancing papotong cocoken. Pasera bo anun kalambin tangteng kalambina. Dan Kalambina tangteng. tateng. Wah, kalambina tangteng kancenga. Aneka ani. Aria. Astagfirullahaladzim. Salah. Penasta morola. Ceremat mulai gelas to morola. Sabok pun. Pak Boram mah gani ka? Anu puluh beri meki. Sabok di mah. Non, Sabok di mah. dapat kantong tin mak sedek KKB. Ah, gani ka kan lebih rapi. Mantan sandal bori melek. Neka sandal napa? Sandal botak. Bata. Botak. Ari ya tambun. Tak kalau tak botak. Mas tak pernah tahu. Nun sapora iki. Cok berak sandal. Tak kira nulai. Iya. Kak Dinto kagung narama. Oh. Arya ngormat mama na. Panjenengan ngormat mama na kaninggi. Non, Ngormat mama na. Bah, Bok nah iya. oh, oke. Ah. Pasera panjenengan Kaula sekotaake. Gar. Cabut toh. Arya cek orengan aleca. Sera. Kaula sanyama Jonuto. Iya. Janoko. Janoko ke ruangan kui topeng. Mun Janoto. Kan mah jadi nempian. Baan salah saya tanya. Tanya apa orang ngajere apa jelas. Kenal lagi. Nempian serah. Engko Bronto Sena. Seno. Seno sebodo kokona. Sena. Kain abukna. Koko Bima. Bah, apa? Gatot Koco. Oh, Bola senyamaki gocok katot. siapa? Gatot Kocor. Mama Gatot Kotot. Gatot Kotot. Guru. Gatot Kutur. Gatot Koco. Koco si beda kokon. Ari gundul dak kokon sekali. Ora kocor. Wah kotor si beda budel. Si beda apa ya gero? Oh, oncor. Oncor. Ya, gendeng oncor. Jika pada bi oncor. Ya amburan aku. Anu Kang, Kare ngocak. Meko. ente lu. Nyatanya akaula kriminal kamu. Aduh. Garua beni kriminalmu satimu. Wah, sakimu siapa? Sampe nyaman deh. Martono. Iya bengkon, emang boleh golok satimu. Lamba Markono itu mau burta ya satimu. Ane kasih kotaki tokor. Bah syukur. Syukur dia pada berulinggo. Mun cokor. Ane ka tokor. Masa tau mun panda. Engki. Lebur ting dak yang ngane kerguce. Ya. Allah pelecehan ya dia. Pelecehan. Pelecehan. Pak Budi tanya apa? Nah antanya kriminal. Kalero. Napa? Terminal. Terminal jauh. Kriminal. Kanjo. Lacak na engkau rala. Ani kalibet lauan na terus kenceng dok borok. Bek kaca po akapata singki. Aduh, Numpak apa? Arya paling anu ya. Sama. Apalah mulia kabungkona. Tak emo. Kapatas. Saya teh belum Pak, kol berkah. Kol pickup, Bah, kol sanga. kol sangat dota salek pian Kang. Anan teh kol 11 boy. Jadi Kol 11. Abit ki. Bah, mangken kol sangat berangkat buru pon. Aduh tak kaca po kain to. Maksud tampian numpak apa atas ki? Troni ngangkat cedo. Ya. oh ada tunyan wa gentak jere. Omong tekian bilang ya Allah, bunuh saja ya Allah. Tak nangkop antara Kamadion apa antara Mojokerto. Punten kaula troni ngangkat cedo. Padon napa nak?
Bang laku napa laku cak tanya ka kau do. Gagoi mik tatedung kau lagi. Sera. Kau le mik tatedung. Sek sora jagai. Mbak nah. Aja kau tibik na ya. Weraan. Bener tibik. Sandal boy lah mulai gelok tak kercototan di lako tanya aki. Ari ya marto kancang iya. Wah, wah metua. Masa kalau pai. Tak kalau pak najok lakil dem kapi. Boyo banyak ladu tahun naki bahan tabrakan. Naret ada orang mak tan setan kapi keten. Anu ini kan coba. Bampian bongal. Ndak maaf. Kakaula. Ya. Ari amun ya besoki tontonan na. Orang muslim. Orang gila. Menyong orang aja, mak orang gila apaan? Mbak tahu ka ciri-ciri orang gila. Bah, mak tak tahu aja tiap buru dari dokter anu ya. Gila. Kejiwaan ya. Ciri-cirina orang gila boleh. Saya pertama mun iajak acaca, ada tak kira nyambung. Coba ajak acaca. Sering kado tulisan aja. Ah, mbak entai bocah. Ari acak dunia syuting properti. Ya becana. Abolo. Ya nomor setung. Berma. Wala pengung. No atuh. Arang uji siapa? No. Jadi, ari akan ekocak orang gila. Ciri-cirina mun esantoria tak nyaut berarti orang gila. Udah timpian pon oning cek kenikahnya Mansanto. Ya, Orang gila. esantoria masota esapa wah. Siapa kota obo? Mbak. Nyaut injo. Kau lo pada seneng kau orang gila. Ya jarang pada gilan. Teregu Bang, bukan lu. Saya nomor 2 positif lah yo. Gila. Positif dah ciri-cirina orang gila. Saya nomor 2. Coba nyelok salam mbak nah. Asal nguluk Mun salah. nyaut benih je dia. Pasingkat cocak mana cari bener mung bi majodiin wil. Majodi. Oh. Mbak nah pun kok soro Arab ah. Serangan tol salam. Ah, mak ngocak majodi. Serengi boleh majodi. Assalamualaikum salam. Lopot ya. Assalamualaikum. Lah iya ya. Gedeng iki kapolong. Mangkan orang ki ngoda. Waalaikumsalam. Lopot. Pada salbut. Masa nyaut celok ke Tak sana. nyaut, tak nyaut. Ciri saya nomor telok. Saya nomor telok. Coba kan lula. Montro positif apa jadi orang gila ben enjak nah. Siom, mun siom nang bener yang gila. Oh kok senyum mah. Mbak assalamualaikum bila senyum mah. Ada apa ah? Beniki mah bakal fakdo iya ngak gelap. Ada apa ah? Bang tau, orang gila ning lorong-lorong murah-murah gigir. Perak kabeneran. Kabeneran baktor wa gigir. Inang kok entara. Ya Cakel. coba. Entara deh ya Coba Pak. coba kan lu. Ada apa dia? Sopo. Hah? Manu apa? Hah? Ejik. Tahu kak engkau? Siapa engkau? Siapa? Siapa engkau? Engkau aja deh tak tahu kalau panti bi orang gila. Tanya mak. Siapa engkau? Lah aja deh siapa engkau Kan kalau nang pai. lama lah gelak engkau. Hah? Mak cak mak semak. Kalau orang ngejuba, baen tahu kak engkau? Baen tahu kak engkau? Kedi colok marah. Hasim. Has. Has, has. Hasim. Ada tangguhan sim ya. Reng debuan. Has. Reng debuan. Hah? Reng debuan. Hasim ring debuan. Bah, Jangan kok. bak nelong abu kau bot. Dewa nembuan Namanya apa? Nembuan bawon tok. Baen kia arapa mulai gelak mak ngelama engkau. Mak lu gelu engkau. Mana jarang neko gelak nyium. Mak nyium mak engkau dan tak tahu siapa engkau. Maka bisa neku. Jarang benih mahrum mah. Maksudnya engkau gelak benih nak ku. Rapa. Sare nabok na ato kar engkau ngalang matorona nafso. Ya ngibut tas. Tak atas ria. Ada tas Atas mbak. engkau. Tanang ah. Bak na nangan Tanang. Bong nemu bakto. Maksudnya Ang
kok nyator iki Mun pasti rekep ngaria. Alhamdulillah. Mun magit tas robene dek ya caran. Dek Rama. Tajak tanangah, sono akhiriana, kentat dari bara. Selem kan tepak. Dek iya. Can. Tanangah. Dadah. Atas bagi. Carana saya tepak beremah. Joko dekat. Mangku si kemak. Sekanan Ya, sekanan. ban Biar kadero dek nikah nggak nikah. Oh, pas. Jadi tanang nikah Ya narema. saraan bola. Saraan beun. Caran magi salah. Caran magi kudu dak iya. Nyembagan luda iya, Ya. bagi. Nah. Beram akhir ya. Labu. Oh, tadi malah bulam. Araba ah. Janua Araba. Kecekan dak iya perak ya reguna. Ya. Banget tamat tadi saya ngalah. Oh, Nah, ayo. Perkenalan saya mapan. Ah, Apa ada tadi. telepon? Telepon. halo. Saya ra geni dek. Bakalan kok. Ah, lakon apa? Ah, genika. Demak Denak. Demak. Kaula palema. Mane mun pas bakal tentara niko bendul ki bare. Apana saya bentuk. Jak uru kabeh. Wah, mun kok takok. Cak nang Madura, berani berbuat, berani minum obat. Boreng sakit udah mencetak lu. Kaula pacet naat. Tina dia. Ambukan luna ya. Tina saya penting tak tidak emak aja dia. tak apa-apa. Mbak nah pun kok saya penting tak apa-apa jo. Ya. Bon tolon bawa 4. Masa colonang kok bohong lah. Jelas. Hah? Asli tepak. Jajal mentang di. Aro akan bawa ampas yo. Engkau ndak? Karbit. Saraan. Saroy nempole. Anjakeun. Tanyakin. Anu dek, entara gak di maepon. Kula. Oke. Kula nikah nang kentru. Oh, sabar ya. Pelanan ke kentok. Bah, Kentok. Nang kencang boy. Arya nang ke kertung. Oh, tembang kentok aja yang Dia bener. Hari anang ke kentrung. Kau udah gak nikah dek, kau udah nikah jara kena kentrung. Bah, Umpama kaulah nampian nikah, nang ke kentrung nikah bisa entar kajeru gini. Kaulah Anika di nyaman. kau udah kentrung Kaulah ada udah dua dua. si kentrung. Kan iku ada sebenarnya Anika kentrung sebenarnya bula. budak. Nyaman nang bule saya mapan coba menurut dua kan ikut ada. Masalah Gila. kentrung kan ikut ke. Gila pancen kok nyaman nang di bula. Ada jare tanore nang kentrung. Apa can Pak cari? Apa? Soro cek terle. Cek leter sana. Oh, kaule perkosaan. Perkosa bikin juri ya. Merkosa bahan badan merkosa mbi. Ya denja. Martono, syukur. Hari apa ada cacak bendeng bebini. Si menang hompila. Hompila kada. Hompila, pilalah hompila. Pilalah hompila. Pilalah hompila. Pilalah hom. Bila sompila acara bila lahum melolo. Hompila. Marah dah. Yuk, pacara capi. Hompila, pilalah hompila. Pilalah hompila. Pilalah hompila. Pilalah hom. Horor! Waduh. Sore bi kaula. Mare lah. Paling jero ku kia. Yang aku aja yang mare. Arya kan nyatora bener ya. Teh gentian lo. Deki umpamana op. Gente. Gua nyator kada. Remah. Dak remah umpama mpian nang Oh. Pian mau nanggo kentrong kau lo boy pon. Anape. Ba kentrong kau lo harus neng ya jero. Mas. Ka. Cek nang sanur
akan terus hasil lain. Oh. Kau lah jarakan saya kedua mangken. Bilan ramah. Oh. Ketimpian pun canangkan dengan lain. Oh. Saya bila si Maria Ria. Kula nih kan angkat kentrung. Oh. Mak. Apa? Itu rambut dia. Tina layong kau ajar baik. Tina lah, engkau ajar ke nana lah. Yo. Anu lo, alat-alat lo. Alat tak kebo. Nyoba latihan ke lu mak temu. Kok terus tahu. Kertung. Jela tatara. Aduh. Ano, juru konce juk bilis. Pak Boy cengcong, duduk emak araya nangkok. Ya. Tak usah sapoy jokun kertung. Marah tuli. Engkini. Ini kalat tapilan ya. Ini. Allah, jadi anak tahu cakep baik. Baen mak tak repot. Anak pesokona. Ada yang kau di mana? Bo. Kau kan ada barak ya? Benar yang jadi yang kau kan ada barak lah. Dosa wah. Ba, nah sadar buat Baen saya tak kena. Jaga. Mau orangnya pada iya. Tahu saya soalnya tempat dia. Kau ibarat dia ya. Mabela beneran. Tore ka tuli. Kula nang Anak apa? Anak apa? Ben. Pancing ngajak anu lagi. Laras. Tore ka? Aden! Pian nyoba lagi. Ki. Nyoba aku lah terus tahu kade. Syukur dong. Pian anggap kelu penyanyi. Ki. Kau lah nekuk gendang. Ki. Syukur nekuk dong. Nekuk setrum. Bong tak jalan kentrong. Paburung ya. Berapa? Bana jalan neng kok gerak. Mak bisa gerak. Muncul neku citrum. Allah, mensetrum bahaya. Berma. Ban gendang, Ah. engkau tungtung, bisa mercon. Asaraan boleh. Ya mun tak narema mbok nanaku gendong. Mbok nanaku dong. Engko saya narema wis sena hoy lah. Walah, ban nekuk gendang, ban nekuk tongtong. Engkau nekuk Aria. Nyaman. Mudakan kabel lah kata laki kan kit dinas. Pakun si tentara. Ya, tahu ka jadi anu kentrum. Oh. Woi. Babar iki. Saya tahu ah. Pokok kudu kompak ya. Ya. Yuk, sit. Hoi. Bajak tuli. Lupa. Oh. Kuliah. Ya. Aria kopeng apa bungkaran? Apa rengko? Babar. Dilelang kok. Tok tong. Tang gentak genting. Hoi, aku. Kantor aborong. Bareng gelu jarang pasti amuk. Hoi, ya bareng. Oh. Tak bisa mensoro dadi sareng kopok lecak. Lah mangas Joko ya. Pola banan bae lagun tak taleke toto geecor ke selan bensin bae lah. Ai tak bocor Robianto. Delok kok nengah tengah kok. Tak bocor. Siapa sing ngucak hoi. Saya tak aboreng laporagin ke polisi. Hoi. Wah, entek lo. Hoi. Bagus. Aman.
Non. Jemaah. Bongkok mun ngiding duhur, tabana peduk, engko langsung anu, apa takok abok takok dosa wah. Sap. Tak na Mas Joko, Berma. alawa oleh tapi sele mabok tojok bakal lupa. Iya mun le mabok ton tak tau cecer keng biniin bonya. Jadi lah. Tonton kula maaf ki, kaula bini setong keng amper. Iya kok. Jadi ya nyaman apa dah boy. Cempong lah nyala. Marah. Tore. Hei. Alya tabelorena. Aradat ya. Entah lo, ada bela. Abo lo kajo koyuk ngko ambon ora kentrong gue. Jalan maju. Poke paksa gendong ah. Arya tukang rosak ya. Ah, anu, mentera beres kertas. Korek. Arya necer mentak tuli beres kan tak bisa. Iya. Arya cek yang pada kancah. Gaya para burung. Selatena kentrong dak remah. Ambulu nanti ring semaput nih. Arya tanggo ona. Tak tahu. Esak rosak sih. Pas ngesak mulai gelek. Tore. Ya bang cabang. Arya ngandang pole. Dia bakun saya gambus. Iya. Dia kur. Pokok rese cecer enak borogin ke polisi dina mak Yokom. Salah tak kira. Pokok nak tak tahu siapa rala se cecer Kok pokok. ari yang ala tanggo na balapur-lapur na. Bak nalopot ya. Jareng baan si masal but mulai gelak ngol. Beremar aku. Ya, tanggung ting tak tanggang. Ya boleh. Mun kabojoron tak lupa tapi mun ketebuan lupa teko jere. Teko. Nah, Hoi. Kan tolong anu teko. Sing tak tekuk ora pesuan. Ngeding ora pesuan. Oh. hei. Pesuan. Sip. Hoi. Oh. Sing ngucap pesuan orang kok pegel. Yalah. Ngeding. Giding. Tau. Tao. Harapan kok. Hui. Hoi. Engkau pegel. Bila sa ya. Marah lekas tot. Maralah. Hei. Permen karet. Senang naik kacang
Nggak engaan bodi pasar tingkat ya. Ya, buan baca lagu nih. Oke. Jember jember. Lalu gede. Bentungan. Mantar kebentengan bentengan dah. Buan sering bodoh-bodoh. Ai, nggak engaan terminal dia. Iya. Iya kalau pai tadi. Dengan nurul rahim. Jangan rahim. Rahim siapa? Ya rahim siapa jadi? Rahim siapa lu? Ya rahim siapa? Gua siapa lu? Siapa lo? Burung nanti. Rahim siapa Rahim? Rahim ya ternyata naria. Wah, matuana. Iya, banding sama tuan tak nyebut. Siapa Rahim? Ya burung tak nangkep canda. Bom pendek patolos dek. Bampun matolos jakal bukal. Di nabon tau jula. Bangkok aja dia bongan. Dia dek dia bom dek. Pereng tojo. Ulala Iya. gila main-mainan melolo. Dia pon. Tojo dia. Napa dapur ye. Ni kana dia. Alah. Kita kau lo asa telo segelo. Wah, anak guru bisa mistiknya gitu. Anak Ya. Coba ngur. Ya. Pada kesempatan tak kok mau bedir. Ya, mubadir ngalah udu apa? Arya bentak apa guru? Bapak nak boleh token. Engkau tak salib. Daerah mana kok? Lolosan? Pakun. Oh, Pak. Korek. Aku lu ebola biru. Mancing ebola kuning. Nyaplak bola merah. Ya. Locot. Apa? Ya, bulu coplak agiling boleh deh. Anu lamaan miring paling. Apa? Locok bola mirah. Ya. Arya kentrongan. Kentung di antara bola mirah. Sering baan sing awal liga adaan. Herong kok ya. Pangarana le buleman dia monainga cek pirun pangarana tingka esam dia ning bengkona cek jauh tak seger Nyale capek, nyale cekelem. Saya lima boleh lebih nyelam. Tapi apa biasa? bon borong mana papare kan Kan kok. pada berangus bisa. Kon berangot saya jatuh bisa ngotobakan. Patat pak papare kan ada ya nua. Nyale capek, nyale cekelem. Memakai baju bermacam tanduk. Nyale laki tahu cantik, ganteng memakai baju. Bentar karena juta bu ngarang. Latin apa cancing ngentru? Martana. Pangarana masa sasa. Walaupun nama bulan tak boleh. Terus Wah, tadi bete. Arya papare kan. Mun sabun tak mele borong mah. Sadat sepangarana sadat sabun lagi tak meleh. Terusan na. Dok buru. Ini kan Masih emo. sasa aja dia. Ada kan di BC ada tak bocoran nanto. Ini si bodoh. Oh. Tapi gedung itu ora boleh. Ngalaan danai torone. Sorote dunggule tak ngida kalamun dikangenone. Tak seger. Kata manmu lo ngatapo. Pemintang agak berkasapo. Tanya mandi bini lempo. Deki
triplek gak ajare Martono jare. Martono. Pangalan nama minum kopi. Terus Aduh deh. paparekan nah. Ngalah cangkel kare juto. Terus Ada boleh. Jadi dia halang lo. ini apa paparekan? Bang minum kopi kok. Bana paparek kenapa ya? Makin rumah kopi aduk cangkir rajin mabuk serbut. Saya kedua dia paparekan engkau bela boleh ke tuan rumah. Asemunan lo. Bawanya semunan abolo. Saparu ame dari lau. Dari para kocok kokote. Sapati kami kata kocok kabar. Tak syukur. Malah minyan kamu Martono. Malah pakai mak borong melatih. Tanya mandi kaca Martono. Mantan laku pun mati. Tapi di hati. Ngalah peren mah jajan. Ngalah hantu mah bener kasetop. Marena. Ada dan Mbak nek sanggup melolo. Korbek naria. Jok sementang jok semina-mina pola nabo nanti nyama martoni lu gulu agi ngak ria. Ni serkor. Palek-palek ngak ria pas jok kencel lu gulu agi. Reken siapa martono ria? anu anggo ereken Yusuf ya. Barang mah dek. Apa nak? Cocok nama Kentrong na. Mbak. Rakira kentrong saya buru nih kok cocok na penten ketika. Dalam lagi? Masalah na nih kok. Mun iya dek nyator ibu di awai. Bisa pasti awai ra. Ya puluh. Ya. Bode tamu. Ngas tete bener yang sembarangan. Ya ngas tete yang sembarangan. Angkeng dateng mutak dari jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Tak langkong bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talangkong waladulin. Apa? Telo mak ngucap Udah bismillah ada waladulin ni bila itu toba. Januari ama capat teh awak. Kaya bulu apa dia? Kaento pacar kaula. Oh. Geni ka pacar rampian. Mae kude. Nikah, Pak. Nikah. Pakai Pak, tembak. Nikah, Bon. Beri, Mas. Ulah kemnya kejak. Hehe, demah. Mangkan orang bos ngabos. Saya selamat gula kan Pak, gula tak kuda. Gun gelak gula tak langkong, gelak seneka gelak makin tan. Biar. Amun saya nikah wira andi nang kok bekene dah. Tak usah Tahu salah. Nek saya peka si kedua ki. Ya bener nak tahu salah. Mari bekene di salah. Bilang kok bekene dah. Pas kula marin du kalen Pak, gelak seneka. Oh, tak telepon ki pon kesoal. Maaf Pak, kau lagi bulu atapuan. Kau lagi gelap Pak. Assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Mulai gelak. Burung senang gak akan seterung. Tolos. Burung. Ngelama. Tak nyaman ki. Ngelama. Burung. Salam.
Lama. Dan kau ngutul salam boleh. Ano, teti menabi kenterung peneka menabi burung pernik. Oh, Tahu latihan. Tak lebur. tak lebur. Botin. Salah bo. Kenterung lebur. Baca baleman bon. Baleman. Anak Pak Ambian. Pembimbian bangal gula. Mas. Lek, maaf Tika lek, bula maaf. Tika nih kok kado. Tika mah perasaan kencana bula. Kencana bula nih kok jago lek. Jago. Mun pegel sanonto lek tak nanti laguna. Nangalek cadok lek. Tataki kalera. Mate Tika. Cadok. Semate sera. Geniko Martono tinang kok pegel. Iyalah maralah. Beni orang buruan lek. Mun kare pegel ka orang nangalek tongkat. Pentong lagi kadoina. Niko Martono tanya agi. Ngapain boleh pas pada jemuran tadi orang ngasih toko. Kadua ya ki baka kopat. Kan bon melogia kan. Aneka menokol orang kuat. Baari orang itokol sekacir langsung rumah sakit. Itokol kasih tangan langsung kuburan. Ngeke orang orang tak mati gigin totok tebing. Yalem. Hei, untuk nih bolong. Dinawana. Yalem. Maaf Kak Into. Engki katipun apa? Kak Into bener bakal panjenengan. Pacar. Non Pacar. belum tentu jadi. Bukan Ayo laban. Mana macam anak sona. bong bodai dia. Maksud tak burung marah ya gur. Ya, Maksud ya. tak. Kula kuncenga agabina. Marah kau jangan ada pengpeng bodoh kiai nak. Marah. Beni si kancang nangun, jangawo. Ngonceng kentrung. Mana tukang sein rambok. Kopi nale. Arok kale mun bedo nang ibung kona coy, nang ibung kona. Kan mau bakto kan. Tahu lah bari malam itu. Darem Mariala. Karela gagal. Tak usah. Marah minta sepora kare latihan. Belum usah sakit artek. Bo. Tak usah. Parcajo. Martono no, bo. Boan si masang salar no. Bo narya. Mangkang engko. Masa ngarusak mo lo boan. Rosak kira bo narya. Dia. Rosak gara-gara kentrungan dia gagal, Arya pola na bo na. Iya. Mama mangkok. Ada ya keadaan mana gena. Arya kebele kahandayani. Iya. Cak mun kentrung re rusak gara-gara Martono.